Keblai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bukongsan mentara sengi kilong. Syak kawang petrol bom ke gypsy Meghalaya police station. Panjing pensyai kinong ilam KSU negi pulit sora. Pendep ke sengba kinong syat nong Kenya ke nguk blai habanyun. Bat pensyai bat hikai ke doktor halor ke jimpang krau di kulong. Bat mentangin pa syaki Khubor bakam penyak. Haka step perngap lai terik Iaiong haka por kumba arbaji shiteng senya kawi ke kali gypsy jong kipulit ke bala penying haplau jong ke Meghalaya police station kala syak wiang ding haki riurunar ki bamla ban itu dor kemat setia katkum ke tolong Khubor bala yoklum laong arngut ki Samla shinrang kilawan de ke skuti bat kawang petrol bom haplau jong ke Meghalaya police station kipulit kila register case halor kani ke jingja bat kila pelong ke jing thokit babanyak ban laksa ya kita kirunar. Đừng mau đâu. Để bụng tôi sẽ gặp hai này. Hadin bagi pulit kila kem ki arngut ki dekat jong keseng Khasi Students Union KSU ni gitain sora ye Samla shan borlang shati bat usamla mesa dakbor skembil kinong yelam ke KSU South Khasi Hills ke bakun thup ki gitain sora kila hiar sha sora police station ha ka lai terik Iaiong bandawa ne ki pulit ye ke jing pensyai halor ke jing sha kem kini ki arngut ki dekat jong ni keseng usamla Ruben Najir assistant secretary ke CEC baru Samla Ribok Ding Do President ke KSU South Khasi Hills Unit kila hiar sya sora police station ban panjing syai halor ke jingkem ki pulit iki dekat jong keseng haba kila poi ha police station kala mi ke jingenia ke bejur hapdeng ki pulit bat kinong elam jong ke KSU ki pai ba babon kila wan lang sya police station kumban pen ken mau ke jingkem ki pulit iki ki arngut ki Samla kadai hadin ke jing suba ha ka bayade ba ke jing syak penyap arngut ki briu ki bamdei ki riulum hasnong tentha umdan ka bagi khot ke isyamati ha ka tayau balala dindara ta kumlasyal pen bana du SP pen bana kita berhenti kasabut himpat biang kumno pira ya ki kelok op kedan ni dan kan tengka investigate dan kan inquiry ke tengka mau ya cuma ayo pira sesada police station mentah cuma pengamdan mengasihkan tuan makin ngangan kau ki pikwa ya kani penapa ba ni pikwa ban kali udah pikwa penyekeran ai bertempat ba pindan lah dia besnap betul dia kan yang ini begini kile no si tengmit piman awalnya siapa sedang kamu ni keren makanya aku suka antri ingin betai ki kena apa pincukan terbawa datin kan dengar waktu kataan tangi Suspek ayu pada pikem. Suspek ayu pada piong ICT pikem pada. Katakan. Suspek ayu pada pikem.
Mapili pilih kem di dekat sini atau piwan tang sangut. Atau piwan tang sangut. Piwan nak tanggung pilih kompoi. Kita di piang bagi nyelikan sport bisa tang sangut. Kata kabang tang sangut bisa. Nimla air ban pedang kat ni kat ningut hantai. Mana mla? Kata kasong api. Kasong api kata. Kalau ngom ni. Kebadan kahya imdan kaman ban yakaran hapo saukan bro dengan di piko ban yakaran yang madan bro ni hapkaran ke office kadan ke office takadawi ke office takadawi ke office apa pipi ong kabakadan ke office tebeli pi ira ki dekat pi nawi ke jingir keren nawi ke jingir keren kata kita tang simit ni la punya keren Tapi kerja keli ke pamik nak kena anjuni simit tu binbu bang ni. Lock up tang simit tu siswa di binbu lock up simit. Kadi kajing keren jo khot jong pi apa long ni bani lam siswa. Kaseng ba kinong shat nong ken kabri nyau trap nyau skum. Ha kalai terik Iaiong kalau pelong ya la kejong kengu ke demblay besisian chisnem. Hashlem terikam jongka hasnong banyun. Uba tebor roy konglam ulay thu bat batay baya kaseng ba kinong shat nong ken lasdang ha ka arpoi terik naiwing kat kendai spa prapuar la pelong ya kengu ke demblay beningkong ha ka lai terik Iaiong kat kendai spa prapulai ha kini kesngi kaseng ba ka jupelong ru ya ka kesan rengiu ya kiriu temen riusan ha kini kesngi lasdang ya kengu ke demblay da ka sut lama ka belong shibenta ka jingkot ka jing pertai ki blay bikin wan ban hiar ban sentut bikin ai ke kerku ke kerdo kenang ba kaseng kan yo ka bor blay ban pendap ya ki kam ki jam kumbala seng labu ya ka sut lama la pendap ya kan yam ke rukam do presiden uba planchon Jylla da ka ba ulaya pan nakmat ukenra ya ke kular ke jutang ke bahok kenang ba kan ne kan scam ke jutang hapdeng ubriu bat ublay Hadin beladap kengu kedam, lapen ya kalama jang keseng da treasurer keseng ba Dr. M. Black. Ya ka kenia ka kriam halo duan dupat, lapen don kam atli kisiar ka wei kedi kisiar kentai bat wei kisiar shendrang. Ya ka kisiar kentai langu bandem. Ya ka meram au ban khot ban pertai kiblei bikin wan rengkat lah keni keleniam. Hadin lapen buat sedaka kenya ka kriam do vice president keseng ba ubala kenya do siar shendrang ban ngo bandem ni kirin kau ki basah ki balong kinong kier kinong dayo kun benrio Jangan kayak news komunitas. Khuborjylla sistem mana sistem. Tekan ni kadon kaji ada kabanado basdang jong kajing seng ya kanega seng. Banshu ya thok lung kot hari ka seng ya ka seng ba kinong shat ong khain news kum nyuk trem ha ka apoi tarik dai November yo ka snem sejar ndai spa ba kani ka ngo play dem play ba menta lai tarik uneu bunai Iaiong ka Day kalung khosnem jong ka jingo play dem play panungkong jong kaseng house nem sejar handai spa rapulai hakum kan ni katari mat komuni bunai nak kata pun ligis nem ke kani kangu play pila ban kalong hakanu de ke benta awai jadi baik tang kum kedak pan kemau burom
ya ka jingseng ya ka sengba ni ka dulu big berita apa pendep ya ka ngubli ke demble Oh ngaku tu. Te agaknya deh ban kajing sak kan mau ya kasih baseng ya kaseng ba. Te kaseng ba kinong shat nong kain news kum trem. Kajupun long ya kay kesan rengeu ya kiriu temen. Jong kaseng. Bakin rengeu, bakin klain ban pensyong belai ya Khubor kasap jengki bagi layot bukan rani ke. Te akhirnya deh bahkan deh ka nguk belai dem belai ke deh mata kasgi sauterik Iaiong manusnya. Te justang Khubor prabeje da kasut lama. Kasut lama kalau gajing khot gajing perta jengi ya kiblai. Bakin wan hiar bakin wan sentun ban ai ka kerku ka kerdok ban bakaseng kan yo bor da ka bor ble bakat pendep ya kikam kijam jongka kumbalaseng ka ya hagani ka suit lama laju pendep ya kan yang gurukom dau presiden da kebayapan kemat ukeran ya kakular kejutang kebahok baun ai bahkan syai hangi uben rio Ke Indian Academy of Pediatrics Meghalaya State Branch, kajing sumari ki khulung badang ki dang san. Rengkat kajing terelang bat kajing senokti ke Ganesh Das Hospital, bat ke District Early Intervention Center DEIC hakalai terik Iaiong. Kila pelong kajing lang hikai bat pensyai Peit ba hagi kmi ki kpa, ki badan ki khun ki bakrau ke bor met bat bor jabi. Yakum kini ki khulung ki bakrau ban ki ban san, lakhot da kajing pang Down syndrome. Hakani kasngi lapen syai haki kemi ki pa kumno ban yo kila kelinti ban sumari ki khun jangki nadu badang kha hadu bekida sedang ban long knarit ki doktor kila batai haki kemi ki pa bekin petho bat kit khia ya ke jinglong jingman jangki khun jangki nadu dang kha bat lada ki shem kanu ke jinge pher ki de ban yes lok bat ki doktor ki badan hasenda jangki kenang ban yo kila jing sumar bat jingeda hakapor ke babiak Bahitang agar di India ni dalam Bosco ko 1,000 mut ki pediatrician kami hapo India berako ti ka meeting de ka action plan jumi jong tahu senyum jong president jong ke Indian Academy of Pediatrics jong senyum arhajar husan ni ko aban ni long igani ka action plan ka loka plan ka long ban ni de igani ka IAP ki ba community ki sa bangin ai ke jingtip mo ka ba tikna ka ba biang ka ba tikna ya ki paiba ya ki paiba ki pailang ka jong ka di India jongi baroko we bangin sapriang syapam ka jingtip ka ba khamba ya ki khulung ki khna badon ka mi jingstong ki Down syndrome ki thalassemia berenduna jipang dunasna nang ta pada anemia ta ya kini bagi jingpang ko obesity na menta ki pon yo body khulung ki basngar no ki basngar bat ki ba hebrio ki balong basngar na makiru ki long ka jingpang jong ki nang ta pada ski bagi jingpang ko mata zabi de ya kini ki jingpang ni ko an priang ba ni ko ban ni sno kri lang mangi ki member jong ki Indian Academy of Pediatrics lang bat ki pa ba brokhat jong ga rijongi bat ki India barokoi bakin tips khamjana ki jing ai sumare ki jing kumno bekin le nado dang kha la ngila bani yo ki nado dang kha ko ngila bani rap shibon ke bro khai bungi rap ki ba kini ki lo ki khna ki long ki ba he basan ki ba biar ga jing ko jing khia ga jing karniang ga jing he ga jing san nata ka yang ka ko ka khia ki long ki ba biar ba ki long lam salasar lam ba ki we ki khna ki ba long
kiba long normal ma kumut kiba dan kan ko jing sitam bakin la ban ya lekai lang bakin la ban ya nang ban kren ban le lu ki kam lu bakin long ki khna kiba ko bakia bat kiban ngila ban long ka imlang salang lu kan diam bakin long ki khna kiba long ki burnai gilong ke lawai ba burnai juni ba Asan ni kani gade na do dang pun gade na ki jeans mo gade na ki jeans to namar kata na do dang pun ru mentang ada ban screen o ya ki me gitu bagi amet na do ngila ban screen ngila ban tip ngila ban berkhabar laban dai laban dan garis ban yo ini ka down syndrome teladang itip kata kemudian mereka ni laban plan ki kuno banera na do dang kha adang yo ki na do dang kha kemudian ilaban ya shibur ilaban shibur ki support ilaban screen ki lu jing sitang beran kemudian ki kum ki ilaban yo ki heart disease ki jimpak lungs na ni ilaban dan ki sitang ki smear ki khubor ni ilaban yo ki hypothyroidism nani ki jingpang ki khmat ki skor ki phang ilaban screen na do dang red dang ilaban screen na do dang red ni agin intervention ko ni don ko ni district early intervention center ilaban agin sumare ki idol ki therapist ni occupational therapist ki physiotherapist ki speech therapist maro ki ni ki ilaban yara be ki ban support ki bakin yo ka ko ka khia ba biam bakin long ki jo ki parakhna Andai naki jeans kain bawa nak kami kepal ti don pergi long ba barokh kini yo don tam few proportion lah suppose tadai kami kalong kadai kumba lessons nem karis kalong kumba do sauce pa mut na kita lah ban yo down syndrome mo tada shongkrim kham slam la ning ki yo khlung don dadap sauce nem karis kadang khambon shishu kadang long khambon shishu ti tambangim la ban ong ba barokh ki la ban kha ta di khlung kadon ka risk nomor kata ngila di screen nado marepun nado pedang pun ngila la ban screen ki ban tip ki on em nomor kada yo chromosome ba arhuai ba khata idan jaga tentang artli idan do lightly ti balai ki ba balong extraordinary ti ni don ngamberti ba kanu tang balong ham ki bawan semar ham ni kumbakan nungut dan ni nomor nga tengam 3 hari gadi Kanong yalam kanyaw Tribute Council HYC Rimulyang Circle hakajing yalam usamla Dester Borling Wanyang President hakalai trik Iaiong kilali ikendu Executive Engineer katana boarding hanongstan banyakren halor ki kam boarding hagithan Khubor Nakaliang jonggaseng kalabo katukan nitili kimat hau Executive Engineer kataban pentre kamno de meter system kenang bikinong shnong kinla ban pendunai kejingkiu palat kabai boarding ban pendep no ban ring boarding hashnong maut yang snam kabala sateng labun snem ban maramot bat penbhai ki posting electric ki bala jot bat bam sarang ki babo jingmai kinong shnong Nakaliang jong Executive Engineer ulakular ba unsa shimkiai kiti kimat jingdawa kaseng Kinoilam kaseng kilakular banya trilang na kebenta ke jingbet jingbiang jang ki pai pa ke nikathan banum don kenu ke jingpenwit na kibor na Shillong port ke Jylla asa kita kajimit na kalian jongi ka NEHU Tribute Council Rimilang Circle harangkat ke jingi senram lang yung HYC West Castle District berkunjung nang kam na HYC Moe Circle kibudi presiden yang kama merenunit layo banwan kendu ya Executive Engineer jong ketenat MECL halor kini kimat berki jingdawa haju kapor ba ni na kaliang jong ka HYC Rimilang Circle nilai usngawe ka jingut jingnam jong paradong parathain hakibo bun tili ki benai tili ki snam habaya dei berka jing kiu ka bilaj bat kidon ki kiwe pada ki jing ki bawa ki wakta ki dong sedang lingba ki jing bompiang su ki khamtam ki post like bat kiwe ki tiar ki ba tenang kam ha kate ka kalai dan kalian jong ni ka HYC Rimulyang labun ni ki sautu li ki mat ki ba ya dei ba ni na ka sengi dawa ba na udai ban yarap lem reha ka jing yakran ga jong ni na kalian jong executive engineer ola udang dei observe udangwan join mai udang kendiat benai
hang ni hapo ke distrik ke jongi dari nak liang jong i ila Khubor ila kularu ba chimkhia ya gini kimat ki bangi seng ni labu ila pesngau agane ke jinglek ya kendu ke jongi mata si amat ka baningkong ba ke jingkwa ke jongi kalong ba man pentri kam nak dokumenter system kenang ba kinong sung kinwan ra ke jing mentoi bat kin yo ban penon kam hok ba kin siu hok ya ke ai ka ba kinong sung ki penon kam ya kalai nol kembang UI baru si kata kalong ba idon ki senong ki ba du lai kam tang ko liur ki du lai dak ki benai hendrai ka bil lai pada ka poi ki bil ka lai spa sa spa ka kani ka penlong ba nakaliang jungi keren ka basai ba kalong kum ka jing lutino ya ka hok jung kini ki bom pendon kam lai hendrai ka bil lai pada ka poi lada siur sa lada siur ka kalong kum ba kikim pendon kam hendrai ka bendi siur ka ai ka balakuna dan nakaliang jungi ka sangi dawajur na engineer ba lagu nu kumnon pendon kam no daki metar system kumba ngi layu i labun tili kilong ying hapo gadong ka thangi jongi ki bayo ka free connection lada ki wan ban pendai ya ka tega like ka ba free connection lada kim thit ka metar kim sa hiro ban wan ban connect ka tega like tengi i ba kata ka jing thit metar lada kim tere kam kalong be an dan rei na kaliang jong executive engineer habang ila keren le tai sani ya tai thir bhai ka ne kamat kalong ba ma i ila kular ba lagu nu kumno kinong sunong lada kila ban thit metar mar la keren ke basai ban office kila ban namdon metar de kila ban thit na euro kini metar ban pendai bi baru kilong ying ba de tang ta ba kila ban le no da reading metar de ngi sngo ban ai kublai ya student engineer ba ila sim ne ka rai bar ka ne ke jingkar part ki jongi bola kloy ban yarab lem ya ka ne ke jingkar part ke jongi de haloir ka ba ya dei ba kamat ka ba ar kumang li ila bun tilik snam la ngam baklah ki arsna mai snam ki balalai habaya dei berkini ki jing ban wan connect ban I like ban I boarding hang teh po snam audience snam Ka South Asian Fellowship of Golf Link Rotarians kalapin banampai pa hakasin beningkong bakan penlong ye kejing le akai Rotary hakanong ba Shillong haka South Rik bat santrik Iaiong arjar apasa General Secretary jong Rotary Shillong Club Subhashish Chatterjee ulawer pai ba banwan shimenta hakani kejingele akai Rotary kabanzdang haka South Rik Iaiong bat kan kut haka santrik Iaiong uloong ka Rotary kejupelong ye kini kejingele akai amtang ha Shillong Henry habarok kowe ke berthai kani gadi kesin kebasaw bala pelong haka South Asian Fellowship of Golf Link Rotarians Uloong ru kejing kemu ban pelong ye kini kejing le akai hanong ba Shillong kalong ru ban kring bat kentiu ye kinong jengok kai perthai ha Meghalaya. This event which has been organized for a cause here, myself, past governor, Rotary Subhashish Chatterjee from district 3240, let me clarify. Rotary has a geographical area as denominated as district, and 3240 is consisting of entire northeast 7 states, Sikkim and Bosco. So that's Rotary District 3240. You can see there also 3240. So 3240 is doing a golf tournament every year. And we have a title of this tournament is Win for Cause. Because we from this tournament raise some fund and that fund goes for a benevolent project. And we focus on a polio. Perhaps you are aware that Rotary's commitment to eradicate polio from the world. And in 1985, Rotary thought of eradicating polio from the world, and till now removed polio from world from 106 clubs. Unfortunately, we are still not 100% reached to our goal because two countries, our neighboring countries, Pakistan and Afghanistan, are still having polio cases. But Rotary's commitment not only for India, because India is polio free for last 10 years, but Rotary's commitment for entire world. So Rotarians are committed to support this cause, and this tournament is for that cause only. Every year we have this tournament in different cities of 3 to 4, as I said, in the geographical area. So this year we have chosen Shillong to have this tournament in the month of April. It's supposed to be the best time of this year for visitors to come. And the motto of this tournament is to have a win for cause, as I said, but at the same time, we want to promote the local tourism and Meghalaya as itself. Because we are having players coming from Southeast Asia. We are having players from Bangladesh, Nepal, and entire across India.
and many of them first time coming to Shillong or Meghalaya to visit. So we want to portray or to promote Meghalaya to our Rotarian golfers. Through them, the larger crowd will come to know. I'm thankful that Rotary Club of Orchid City Shillong, who is the local Rotary Club, they are the local host for logistic purpose of this tournament. It's managed by the South Asian Fellowship of Rotarian Golfing Rotarians, SAFGAR in short we call. And SAFGAR is an organization of Rotarians who has a passion of playing golf. And we have members across South Asia. And I'm fortunate, let me introduce, he is Navdeep Chawla, who is from NCR, New Delhi. He is the Vice President of SAFGAR, SFTR. And next to him is Rotarian Ramesh Bhandari, who hails from Jaipur, and he is the General Secretary of SAFGAR. So, as I said, this tournament has been under the guidance of SAFGAR. So, the people are here to guide the tournament as well as to play and support the cause as well. So, this is in a nutshell I have briefed. If you have anything, we have 4th and 5th. We'll be having inauguration tomorrow, and we'll be having the final tournament on 5th. And I will. Ukertong ka Regional Democratic Alliance RDA ubat Robert June Kharjarin rengkat kinongelam ke UDP bat HSPDP. Hakasengi lai terik Iaiong kila hiar syatan Rambrai West Khasi Hills District banyalap election MP Lok Sabha. Ubat Robert June hakajing krenu lekerpat ikipai ba ban ailat yu ban poi syakatong jing job. Kenang banyadai ke hok ke jinglong turai kendau ke syiap ban pen klan syusyu ik District Council Kohok ban mani bat Chakri Blay Light Load, ban penbet yo port usam hapdeng ke Meghalaya bat Assam, ban yaksat na kebenta ke ketin khasi bat kiwe ke jingdon kam jong ka jai penriu bat ke Jylla hibrok kawe. Kini kilong kimat bakongsan ban yasat Lok Sabha nada kipat ba kijit yu kum unong mikmat jongki New Delhi. Orang ba ulah yo cengai, ulah penkrek lupa ya ki jingdon kam kum no penbet yo port usam. O ki parti rithor ki wan Kumbong sa medbak mene baki ong baki dan Meghalaya ki dan Asam jit eki sa ki MP bakin penbet yo pun usam kat nang jit eki upun usam jo ka Jylla Meghalaya nang ring suai nang ring stoi ki patba nak jing cak Khubor poi ka jing cak semret kuli nak jing cak semret kuli ka bahalang pi poi ka jing cak semret kuli hapo mukrok Kecing sak Khubor kala dia kari hapok border. Kemudian dalam sembalang ngalalek hagi bopon ki cakaya kini pun. Ngalayo i kecing kecing cenca. Ngalada dia snow. Yaki kentin ut melung jong ki parari ki jongi ki badan ha border. Kapor kadai pi parari banjit no ki parti trairi ki badan kecing slow tho ke babiang ya kani kamat ban penbet no yo pun usam. Kumbang datang ke parlimen ke balak bandrai khadu ya kini ki sarkar kila banai jumut ki sarkar kila ban persyang banyak pendek handai karai ke khadu kadai ki jong MP ni kula repi para repi lada pijit ya ka adie kum ka kenhun ke ban mi khmat ya pi hapok parlimen ngan keren ya kini kamat ngan keren ya kini ke benta ban bat ka sarkar India bakapor kaladai ban pendek no season dan ban wandra ya kita ke permanent solution Kajing yang penbet yo put usam hapdeng ka Meghalaya ba usam. Kajing terang kajing angnot. Bangin yo ino ya kita ka ketin khasi ka jongi bakan rong ha ka kernit ka bapra. Kaladai kajing terang kajing angnot jong wei pa wei ukon khasi khara. Jong wei pa wei ukon khasi jantia. Ngaso banai khubei ya ka khasi a thor society. Ka bala trai sitom mit bat sngi ban penbit penting. Ya kijing dan kam barok ban penrung no ya kaktin khasi ke jong ya kanit ke bopra ki perlok garo ki jong iru ki latrai la ka jong majin trai sitom ban penrung ya kaktin ke jong kiru akanit ke bopra mereka Bosco si kalong bakita ki jing trai sitom jong kini ki seng bat ki kenhun ki bopher kala susah ino nilai ki hanang ba Shillong labun pun sim bat ka khasi atau society nilai no hadu hanang ba Dali Bandet yaki rengkat mengi kiseng bahalang ka khasi atau society ki political party like no kawai political party thamai baklemuan hanong ba Dali nilai yaki hang tu apa benesyong
Bendawa anak kata kasorkar India ban penrung no aktim kasih kenit ke bopra hari haduk menta kasorkar India kampat sem la ur dawa o kampat sem la burung ya kata kajing terang ya kajing amnut jongki padba jong Khuborjylla makhlia bakini ki artali ki ketin kasih bat ketin garu kan rung hano kenit ke bopra nikula rabi prarabi la rabi bit ini nim simkia bendawa nak sorkar India badai berpenrungno yang tin kasih hak kermit ke bopra kabenta ke basau bat ke bakham dongkam pararibi ya ke bangiha penyapai skor mentah ya ke jingma ki baat ya kari bat ke jak meneu bat ya ke Jylla ke joni bat kata ke dei ke jing ya khun jo ka ABA ban pen klan ya ke sik schedule bat ya ke diskonsil ke jing klan jo ka sik schedule kamut ke jing klan jo ka diskonsil ke jing klan jo ka diskonsil kamut ke jing klan jo ki dor bartrairi ke jing ne ke jing sa jong ki hok ki bakarpang jong ki riti ke dustur ka khandau ke siap bat ka khlau ke petam parari baik mapi kinang rambrai pila yo snor ya kani lese nakapor sa kapor hakimat ya lap election nomor helping baka district council ke jongi kalong ke batlat board nakadaw jong ke jingdon jong peta ka paragraf khat RAA laweng no ekentin governor la tep no ekentin presiden nakata paragraf khat RAA laong balade tengko kian jong ka district council bat jong ka state bat jong ka parliament kin yen no kita kian ki baham hajaron ban ya kian lada ka sorkar India menta kawan rakyat ka UCC ka ongno baro kinong chong jong kari India NEHU jat pano kahapan yen Badak itu ki Khubor ngilapoi shi ka bakut tak haduk mengenai syambiang kublai shibot